Ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nagmayat talaga jay kape alakok lakay. Un nga rob bagay. Awan pa iti makabulan, manipod iso ti kinapita. Makita ti epekto na iti bagay. Ay, lakay. Kitaan na. Sigod bloated ti tiyan ko. Nga manipod nagkapeta iti lakok akape. Binmasit ti tiyan ko. Uray siya nga rob bagay. Mayat talaga. Mayat nga inaldawon ti panagkape iti lakom. Kanigiddan mo ten ti panagjogging iti bigat. Husto ka lakay. Nga malaksid iti panagkape kan panagjogging iti bigat. Kang runaan launa iti panagdiet. Ay, awan serbi ti panagkape iti kape apagpakutong nukaan kamatlakaan. Iso amasapul ti panagdiet lakay. Kenlikli kan dagiti makan a rich in carbohydrates. Nay, nakarubuat ka magbakait. Papanam ngay. Mapanak man ijay ayan ni Mara lakay. Taapay. Inakban sa ludsudan, no addapay jay ibagbagada ala ko na kape. Kape? Wun lakay. Adumatan tinakapadas kat itila ko na. No bloated ka no akanayon ti tiyan. Mayat ka no day jay nga inumam. Makatulong amang pabasit iti dakkel abuksit. Ay, kastaya. Ay, alaman nga rod bakit? Ingkaman nga rod gumatang. Barang makatulong ka data amang pabasit iti bloated at yanta. Wan lakay. Barang saan pa'y anaibos tila ko na. Ay, naimbaglaangan tada pa'y ti doabaks anabati nana. Ay, kastaya Mara. Ay, gatanga kun aday ta doabaks. Ay, katuan anana. Nagbiit ngamin amaibos tila ko akape. Ado nga minan tinakapadas, kay kayat damat. Ay, kasta ka day. Tapadasan mi man magkin nila kay ikaw. Aywan anana, ngam ti maibagak laeng. Malaksid iti panagkape iti lakok akape. Igiddan tayo latta ti panag-exercise tunggal bigat. Kan kang runaan na, ti healthy diet. Liklikan tayo kumadagiti makan a rich in carbohydrates. Ay, katuan na balasan ko. No maaramid tayo dayta, for sure, makita adagos ti epekto dayto'y lakok a kape. Anya nga dayta imatyo, nana? Ay kwa, kape dayto'y sureng. Napan ko man ginatang ijay ayan ni Mara. Kape? Anya nga klase a kape dayta, nana? Kape ang makatulong tapno bumasit ti bloated at yan. Mayat kit di kumamot kan ka Ha? Iso na laang tanaibos mo't tentistak na. Barang addan tumanen tapno makagatang kamot kan kwa na. Kasta ka di, nana? Mayat daytoy. Kita man ni Mara. Sigod bloated ti tiyan na. Nga manipod nagkape iti kastoy akape. Medyo bimasit mo ti tiyan na. Uray nila kay na. Sigod abutsyog. Ngam saan mo't itan. Mayat sa ngagpaiso, nana. Mayat talaga. Iso ano makitam ni Mara. Agpa-reserve kakit din iti kapikon kwa na. Tapno saan ka maibusan. Nay, sumiksiksi ka mga paison ko, Mare. Ay, wala ko, Mare. Iso ano kayat mo mati sumeksi akas kanyak, gumatang ka itilakok akape. Apay, adan, Mare. Kunakman no ko na ni nana isang anay bustistak mo. Naibos nga rod, Mare.
Ngam di ka madanagan, taadda sumangpet inton Friday. Ado day jay. Oh, mano abaks ti alaam. May sa dosena ti kargana di may sa abaks. Manungay maray ti may sabaks. 350 at ti may sa abaks, mare. Nay, nagngina magayam mare. Si kakit dimat. Awan tinangina no kayat mo ti agpaseksi kunaklang aruden. Masiguradok ang makatulong dayjay. Tapno bumasit day tabloted at tiyan mo, mare. Sigurado ka day mare? Ay nawaw. Kasla saan ka pala ang amamati iti bagbagak mo't. Kitaan nak ngamin Dakkel tinagbaliwan ti bagik. Kan saan lang asyak. Uray nila kay ko. Anyat serbik nga ag-sales tok ngay, no awan epekto na iti mismo abagi. Sikamot. Alaman nga rod mare. Ireserbanak iti 2 box. Bali 700 anya. Un mare, sige, awagan ka inton Sabado, apaman asumangpet. Gusto no nang-reserve ni Suring iti kapay. Tapno makatulong matkan kwa na. Un alakay, ni Mari Suring laang tasigod maten anak utong nila kay na. Kay manungay abaks tin reserve na. 2 box lakay. Ay, agasam man. Gulpi Ay katuan tapno bumayag. Sa bagay matkit di Awagak to inton Sabado, apaman asumangpet. Tapno marugyan na maten ti agkape, itilakok akape. Hello, Mare. Yes, kumaray. Amangan no saan ka, busy? Umay ka dito'y balay, tasimang putan da ito'y lakok akape. Umay mun alaan da ito'y 2 box nga impa-reserve mo. Ay, at dagaya man maray. Alawan, umayak inton madamdamalaang. Inton malpas pangal daw. O sige, Mare, urayan ka dito'y balay. Da ito'y lakok akape, Mare. Manipod rinugyan mi kinilakay ko tinagkape. Makalawas laang tinapalabas. Nakita min ti resulta na. Kasta ka di maray. Iso na laang, tamalaksid iti panagkape. Masapul mo matlaang nga igiddan ti panag-exercise iti every morning. Ha? Kan saan laday ta? Importante launay ti healthy diet. Anya? Agkape ka. Ken liklikam amangan kadagiti nagtataba amakan. Liklikam ti makan anababak nang iti carbohydrates. Ken less karne numabalbalin mare. Ha? Uri kitaam, bumasit day bloated at tiyan mo mare. Ay, sapay la kumatakas ta mare. Ala, bayada kon daytoy kape mare. Tagaawid akon. Inakman agkape. Dahil tayo kape nga ibagbagam ala ko ni Mara. Bakit? Winlakay, nangina nga rod daytoy may sa box. Apay, manuti pa nangila ko na 350 daytoy may sa. Kat dua tinalak. Iso 700 daytoy dua. In cash ko pa'y kankwana. Takas ka no nga alalaan na iti supplier na. Kasta ay kidmayat Iso ti kapyam. Barang makatulong amang pabasit di bloated at tiyan mo. Win nga rod lakay. Barang man adda pa'y namnama ako mutunga man. Si kakit dimot bakit? Adala tamot Sapay la ko mga road borsyo. Oh, da kayo matgayam nana. Nagkapuan nyo nga Ay. Nagsapa kayo umutan. Ay kwa, nagapuak ijay daya. Nasapa ak arimwar itay. Napanak man nagjogging. Anya? Ay, uray kastoy abumaketakaon. Kabailak pa'y mo ti agjogging iti mano a kilometro. Ay, naimbag kayo pa'y nana. Tanaka-jogging kayo. No siya ngamin kajak kabailan ti bumangon iti masapa. Anya? 8:00 no makariinga kon. Ay, oo na yun. Iruwam mo ang amin ti bagim abumangon iti bigat. Iti kasta, agjogging ka. Tapno daras nga umipikto ti kape ala ko ni Mara. Ay, wan nana. Alaman, agalarmak man inton bigat. Barang masapa ak abumangon nana. Nay, karni man ang tayo luto masidaan bakit? Anya pa'y ngay no saan akar nila kay.
Una yan, Suring. Idi Lunes, karne asinigang ti inlutom. Idi Martes, karne mat nga adobo, anakatabtababay. Sa ita, karne manan, kukod manan. Anya kay nga rod, kat isumat tinaimas lakay. No di mo kayat da ito'y karne, mabalin mo mat timang luto itinatang. Anya? Sus, kat kunak man no imbaga ni Maraken ka, aliklikam ti agsida iti natataba. Aha, nagadula ka nga ko. Liklikan ano awanan ti may gatang, kas jay laang day talakay. Ay salbag, kasano ka nga rod ako mutong, no kasta ka mag... Ay basta, agsidaak iti karne ita. Inaktulangan agjaging inton bigat. Kisti saba. Altit mo day jay babay. Nay, apay nga agong unget ka, Suring. Olbot day jay amara. Ay, naala lang iti kinalaing na nga ag-sales stock. Anya, Agasa man. Nakunana pa'y ngawan makalawas. Makitan ti epekto na ti kapiala ko na. Ngamnay, naibos kumatlangan ti 2 box aginatang kukenkwana ngam awan mo nagbaliwan ti bagik. Salbaki di. si kakit di mo't, Suring. Amangan mo't ngami no nang namnama kalaang iti kape. Imbaga na mo't kun ka, nga igiddan mo ti ag-exercise iti binigat. Saan aya? Nana, nag-exercise ak itay bigat. Itay bigat lang. Ay nawaw, kasano nga umipikto nga main. Manipod inrugim tinagkapi itilako na akape. Namnaminsan kalaang anapan nagjageng. Ay una yan. Ay basta, ulbud mo day dya babay. Namok la kumakastoy lang. Jak la kuman gimatang iti kape. Sayang lang di 700 a kwartak. Useless. Ay na. Unay inday di Suring. Kasta unay arurun na ni Mara. Gapo iti kape alako na. Huwag nga rod lakay. Kastao na yapungtot na, idinto ta nagrawot mo't amangan. Katwain, tunggal masabat ko dita kalsada. Karne ang nakatabtaba ti imat na. Ay, una yan aya. Pabasulan na pa'y di naglako iti kape, gaputaawan ka no ipikto na iti bagina. Nagrawat amangan. Sakat saan pa nga exercise ti salbak. Nako na nag-exercise ka no, idi na minsan nga aldaw. Naminsan laang. Kanayunan na ngamin Sana kasjay. Sana pabasulan ni Mara. Ay, unayin aya. Ay, makapailit day jay babae. Kasta aya nana. Ay naawan matla ti kaamu-amu ka kasta unay gayam tirurod na kanyak. Wan, naku na asayang lakano ti 700 nga imbayad na kun ka. Anya? Naalam lakano iti sales stock mo. So agim matang, ngumawan mo't epekto na iti bagina. Ad-adamot alimukmag. Anya? Ay una yan nga nana. Basol na mo't lang ka di. Kasano ngamin ako mutaw, kat nagrawat mo't amangan. Kanayon akarne ti sidaan na. Anya? Kanayon pa'y amapan kumatang iti soft drinks ijay ayan ni Mileng. Papanan nangay no saan alumukmag. Ay, salbag a babae. Alangan kit dimot amangan-amangan. Sakit mang namnamalatan iti kape alakok amang pakutong kankwana. Ay, makapakudkud iti ulo day di a babae. Malabay amon. Ngam no masabat mo kat pagsasawan na ka, kasaritam. Ibagam ken kuana asaan akaan. Ken mang namnamalatan iti kape amang pakutong ken kuana. Ket kasaritam iti nasaya at bakit? Hay, awanlat ka amu-amuk akas di gayam tinapan ni imbagbagay ti kaaruba. Unay matan ni Suring. Mang namnamamatlat tangamin iti kape aginatang na kanyak. Hish! Ha? Uray pa'y mano abakses ti maibos na no di na mo tulungan ti bagina. Awan at talaga ti mapasama. Ipakaawat mo kan kuana, bakit? Saan anasaya ti kasjeng aramidan na?
Ibaga na, asaan nga effective tilakom akapay. Kat amin tayo mat nga gususar, kat makita mat ti epekto na. Isunsa lang ti gimatang iti kapay ken ka, nga ad-ad damat lata alumuklukmag. Kasano nga min asaan alumukmag, kat dagijay ko nakaliklikan na, kat isulat namat ti kankanin na. Kanayon pa nga uminom iti soft drinks. Anya? Ay, sadak pabasulin nga awan serbi ti lakok akape. Ay, nawaw. Nasaya at patanagranata. Sika kundila ko iti saan nga effective akape. Anay ko. Awanan ti adupay asao-sao. Tumpaan kaltan, salbag ka. Apay at tinungpanak madlatan. Maminsan pa'y, adugayam ti ibagbagam a kontra kanya ka. Alaman, ibagam itangad na ak. Kwa. Nagado amapan mo ibagbagay iti kaaruba? Kunam asaan nga epektibo ti lakok akape. Kunam pa'y nga awan serbi ti 700 nga imbayad mo kanya. Kan kunam, anaala ka laang iti sales stock ko. Ay, nawaw. Mari tarupam. Kasano nga min abumasit day tabloated at yan mo no nakarawrawat kamat amangan. Kanayon pa'y akarne ti sidaam. Kanayon ka pa'y nga uminom iti soft drinks. Sakit saan ka pa'y nga agik exercise iti binigat. Papanan na nga'y no saan ka alumukmag. Samo pa basulan di ka pa'y ay una yan nga'y. Kwa. Oh, kitaan na kami. Amin kami nga agkap-kape iti lakok akape. Kat makita mo ti resulta na. Si kalaang ti saan apulos, gapo iti kinaarsab mo iti makan. Salbag ka. Aday ta. Tinungpa nakalakit nga rod ni kumarim. Lakay. Nagsakit ti pingping ko. Kahit, anya nga rod ita? Maghanap mo Tatilang tumot nga min tinapan mo imbagbagay ti karuba. Indanon da kini Mari-Mara. Di tinungpa nakalakit nga rod. Agnakam ka nga minan. Saan mo nga iya sa iti panagkutong mo iti kape aginatang mo? Gusto mo ni Mara. Nga igidan mo kumamot ti panag-exercise mo iti binikat. Kenliklikam dagiti nagtataba amakan. Nga may sumat ti kayat mo. Samo pa basulan ni kumarin. Makapungtot talaga mo't Lakay. Saan ka amarurudkin ni kumarin bakit? No di kat amirisem kit di anaimbag, asikati nagbidot. Ay nawaw! Malaksid kadagiti agpakuttong, exercise kan healthy diet ti kang runaan. Saan tay apabasulan dagiti aglaklako, tapno maliglikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.